Adian ke procession la yo ek jing batai bakam benya halor ke history jong ke jingwan ki missionary syakane ka than balapan kre di Father Roland Karkrang beliat ru syapang ki katto kat ni ki jingjia bapla ki bakani ka than chtai lamingi kari India kala laj na ka saw ka sian bat ki jingi snam ki bashirkai hadu kata kata jeng ke kengar ke don ke kelumuri ke don ke samlar ke don to nang im temen chong pra chong sang kemong mangi ta ki ba chong saudong sa tawer uli ulum shalom sakara sinam kong to im temen sa jiri sa ka ba ki ong gedeng jiri de ka ka ba kham im temen da pring kili but sabhoi ba ki ong to im temen pau proxy pau nobong Kipadar bati berdar jom Don Bosco pada Salesian kilawan seni kilapoi seni seselong haka khalai tarik ubenai Januari haka senen kar khalai arbuah sis pas mensuan but kilapan long ke Presiden Maria ke benengkong du hau tau senen ke arpu sal tarik ubenai me haka tak senen kar khalai arbuah habang kilapar khal dan pelong ya kini Presiden Maria kelelai cudisi ban pan timbe kaladang kami kekenhun jang ke mempalong Kristan kelelai cudisi berkelong kini ke Kristan ke babi kami ublay bakumlo beren kini wala cudisi uparing cause grave wang Lasih ke bapiong dalam badai tambah kata tak kepala di kejing sultu jenau beri. Sisnan ulis ofis usain berdua timbe. Haka arpa sahau tarik ubnai me haka senem kat kendar puar haka por nis tem janmit keliyat nayi meneba. Syajan satai syang ladum kra seneng sadu satu syang. Bangkit mentaka Fire Brigade Ground ketua terter kam spesial yang kerja pada bagi beri kita snow kata kebersihan ke makin berjudi snow kita warna kelang sedang khantam kesar celang benepek bagi para Kristen jerat ke membati klik ya kita kiding pakita kibli kelepek nengok ladan tang kubah rius pa ngut di para Kristen yang tak kepor Beria Kristen. Pada kata Kristen menengkong, kani kadur Maria, kalaya rengkat, kani keju, kalaya rengkat. Habakut jom kata kepresisen. Ulungnya lang jom kipadar, berberdar. Salesian kata kebuahan ini, pra Louis Matias, ulapan kentang, mereka baiti. Penkentang yang ke North East Barak away haka jiada jom ke Maria penuyarat kekesah habakut jom kata ke jinduai lom ku Maria ngi penkentang haki Barak kilum Barak kitem Barak kikhab kiding kisit Barak kamtan kibriu jom Barak kani ke North East ngi penkentang happy. Kata kaladai, hak arku sahal tarik ubnai me, hak senam kat kendai arbuah. Sahal pos senam hadir, hak senam kat kendai nibuah. Upuk John Paul rakot yang kedor bahan batikan kebahan. Hakata kesan dalam arti ketinggian, kawai kadai ban kakadwai tarik Oktober, kad tahu benar Oktober taksan, kendaraan sal nimbuan, laplay yang kedua barba batikan kebahan. Pakum tak ke Bishop Bar kau percaya kilapoi, Bishop Stephen Barando nang ni nasional, Bishop Orestes Marango nang di Burgar kiladai, nak kebentar, kani kedua barba balang. Habau Bishop Barando lalai nang ni udaya lamru, yang serket si jumu. Para Mario Bianchi mulai ban sendang di besar nang tak pada ban lecuti nak kebertaan lai alai nai. Ulah mana kata kerkam
ban lek nang ta ban ban phai dapat kut kata kasin syong kaban kisin syong le bagai ngelong jalan jengi ngelong sekitar kentan ta pada ni ai break nang ni le biang kalau cuma ar benai kum tahu bisa perandu lalek bisa pada biang kiri lalek le cuti sesino bisa perandu le nak bertang ke dorbar ba Vatikan pada biang kiri le nak bertang balik cuti Patrick September hakata kesenam kat kendan di buat usaina ulas dan ban one tombor yang dari India nasyati Arunachal Pradesh kumta lo nangrum sepori India bakumta baru kibri kawan kejimpi apa yang Pakistan kumta kipada ke bubuan kibala pet don pet ngakar ma mangi na junet nang dan hai junet di katakpor dan mangi balarum nan kom ngalo we ni ketu barum nan kom ajunre haka kadwe tadi Oktober taksna Producer Dal Broy pat mangi nang ni na junet par ko ngala pet city semadras Chennai pemerintah Producer Markesi nang ni na segrahan par ki berdar ko ngala pet Producer Bakirello nanti na sanisai ban kinobis ban ko kilapet kli kiyeng baro ban kumta katau China unang tur la jan poi hunut sekolah poi bulu lada kalawan kai ka jing betha na ru mino ki bishop jimi mino nang tu mino kumta lawan asin ka jing betha mino ki bishop om in le se ki kun Kristen yang kille akum no larang dan mengi kumta kaya wan kata cinta mino yo kaji akum no wan China te kumta haba kawan kata cinta mino kawan siwan ubisa berando nang ni nasilong ulawan pai ba kawan kata cinta kini no sejelah jepi lebar kaji akum ta katang jepi bisa berando nang ni ulapun siapa kata biangki hai tali lakan jumta kila ya kendu ya perapio ngakra dia kenal perapio untuk badan kita jengmong jemsu hakiki kejat kamet tu lai ya kendu perapio keli ayu ni dai bandan tengok tahu pada biangki ulai ya kendu perapio hakata kastat mulai dia kendu dan dia kadai kapari cukup bandung benda kendu rapio mari mulai kecil kam ubar keren dan kam mulai rapio mulai rapiki kumno pendan bayi ya tu yang ulai uan nangno utip kekerteng oh rapiaki kilawan nadu na jengai banyak kenduk yang kuno tu boleh pada beki bukan na jengai oh pada beki kilawan nadu na jengai banyak kenduk yang orang yang kibisap tempi bandemti kinsyong ha maki kedam kimdai berti kamaria kaken mau uang prapio kamaria kaken mau balapan kentang ya ke north east baru kowe haka kanam sya bu China ulle ke basmiu ya ke north east prabeki rusang nang semua yang sekentir ru uprapio la tim bai ke berkat ongi ke bishop jempi banemti bakin sangka kumta ulah pun ni bishop Fernando ni nang ta pada bishop Marengo Sadibulkan bacica lais ni hadit usaina usupha lekpa lekpadi lo lekpai kamaria kam simsa usaina lek ke pasir kata kalate hakasnem katkanda ribuan husnem sual kata kalanan takoi pat kejing dia kebala bandai kala bandon kejia dei
Bat kade kecimpen kentan yang kena tiis barakawai haka Maria. Haka senam kat kendai sapua. Kade kekuat maba kabah. Haka tak kekuat kat maba kabah. Kikubor kumlu Japan, uwan na Japan, utur sikni na mingi nang tay, unang tur kajeng stage uban bantur. Lapoy Indonesia, lapoy kalay itu company kay berkon lapoy. Ulawan hadun Burma. Hagata kasnam kat kendai sabuar. Kaladon katma. Hakuhima hanagalan. Hapdeng kipareng bat ucapan. Haga jaga kebadan mentang ka War Cemetery. Bagi pareng kelayap. Sisa ko ang kugiskan. Diki pareng ang puno kay. Kuno hiyapkan ikan ni penbang nakipek bah. Kata keting siat kawan na uwing riye. Kelon lai arut lai mun Japan kelaki hui di padang tanah di kisiat. Mana kisiat uwe anu tihau. Patkuntah takkan hasnam sabuar. Hakata hasnam kat kendai sabuar. Ujapan balapoi hadu North East. Hukoi hima balapoi hukuma uwan na Burma. Hanagalan. Ulap hak laisin yaki plane ban bom yaka sor Shalom. Namar baka Shalom kalalong ka military but civil administration kasanta juga military but civil administration jauh pareng. Ni ban pensitom ini ke kasih ni anu ni ban jauh pareng. Kelawan laisin baro laisin ulo utat ke kasor Shalom baro kowe ucapan nyoi hano kata kasor Shalom ulalai pai. Badainya kata-kata bahwa ngelayo Banong state Meghalaya Banong full state hakasnem Januari kakenda nyokuar ladang dikatingkeli ngin khot ngin jer katan kumnoi ka state tu uwe khar Bengali ubalatit ya kene ktingjia kasnem kakenda nyokuar ulong khot ya ka Meghalaya nomor ba ulong ulaya daya kasar Shalom. Hadu laisin. Nah kalian jom kata ketip yang ulo ulaya dah. Handai kalaru banlong. Bah kata kesenam ru. Arpam senam hadin balapan kentang kanot is barakawai. Kasar Shalom rukumju. Kamaria kalakan mau. Bakanot is barakawai. Lapan kentang haka. Kamsin siya ucapan. Undang ke kebasniu hasillah. Para kesan ngangai sisa. Pakatar kadai kawai pat kajing lek jom kamaria. Pakakan mau. Baik North East barak kawai lapan kentang. Haka. Kaya yadan kaya kan. Hadu kat kini por, hadu kat kini kesni. Ngismus ngan semua. Hakajar kajing pernah uji sulong kadai kami topi. Barkata kapor kabalang North East kaliasno kani kakmi jumpi. Barkutang kum kakmi kabalung kabalang. Mentakas ni lalung kan hakas senam kebasispa hadir kepersan kebenengkom. Banjaro itu kapan kenal. Kaju kani kamaria banan kita kapor kebuat kesendani kaya nang mentakas hidup. Ikan mau idon kakmi ngimlong konspek. Barkota ku kakmi kabalum kabalang kakmi barbor kabahin kay kikun kaya lam ni Yesu hadin kani isayor ya kenu Yesu ban kakui ni baro suami ni kenu Yesu tuin kan mau ya kato kaji tu kana kabaji hasilon kana kamaria kikentin kicing putha jom kamaria ya kitu syakri tang kani kuwai kecing putah kekospal baru kuwai kecing tu kana baru cepang kamaria kerana tang kani kuwai kecing putah nak kamaria sana kat kebuk Yesu uang nyabi mentah kasni mentah kena pai sengiru yang ibarat iwai piwai kata kani kecing putah tu kamaria
Saleh kat kaba Yesu ubathar yapi. Do kamare be kanai kerku yangi kanang ya yada yangi ya kari chungi banyak not is barakwe. Kumare kanera Kristan and ya roy Yesu